Tanufu entumye nkwebaze olw'okuyirako mu kifo kino. Yalame kansala Samasia aboki bobi yalama nuri yajikome kansala Samasia aishalam kingana dolu nyokere yakale Samasia. Ngabo ulire nti nva mu Budyope yova. Kapa tukuna yaba nyundo mu Budyope ne nyundo ryo. Nze ndetebwa Ziraba Musa Onyaiki. Fatuyunze. Awo dawtela subanyi woko aimoriki kinoni. Embe yaba basoga. Toma parashanu abasoga nsadu. Mukulembeze waifu w'eggwanga Yoweri Museveni. Engaro no ni woko la tekeri Yoweri Museveni. N'ebindi maama by'okoze. Keda chenu ipunu iswamajo. Ndikirayo woko nakulala twayaganana. Ejadi opepara na potiseria munosi. Okay, jukira. Yitu tuje igorengi. Nakuwa igorera. Abunge reta kijo. Nakwa muna bacho chai. Onchai yeki. Ebe aninyo binge trori jongo aminyo. Wako baba chikucharanga be dija kuchaga. Ikujo tema benga mngalo saila jo ne pedio. Waki kwenyukiza kanjwa. Nyobe siti kenango jikiro togi. Ntine yengeri yesu nije. Nyesi iyo ko ponesho mundu. Mwana abali yano usinyo kubabana. Eskere lujana yala manganyi nesi. Abakuru n'abato. Lo apolokera ludidik. Abebiti bamwana bambaira magandula. Lwa ibusoskere lwinaptosi gowns. Abandi sibaidi bulungi aye. Ichema mwaje ni kesi. Aje utanga itea ibususukusi. Nje nize omulangira Kaswabuli. Engo ekerumana Kaswabuli. Mungu wizingiri ya Samasia. Ekali muno kenalo kenjiri la Samasia. Mu Uganda ni kulia. Uganda kedakinga. Paka mu Isiraeli. Tono Isiraeli. Yebaza Katonda. Malango la suban. Kabeka singanga iwalira no noza no mundo okusoko kumuna kwatoba no kutuka mu kifo kino. Yo yene jaine erairwa na kone na sodi tanyu no ngokeda dolu to maibo sina. Neza ni mwaka yokunyenda. Urutange karule luko Budyope afataka nyango tunamukaga akaisa una lukanyape. Baba ni mama bali bana kuino. Papa ke dato para skesu malu chani noi. Ino. Noi. Ai Katonda yasima bito omulide kunsi. Konyabo la subani tojo kengai toro tomo tunga nguna bunere to makwa. Nasoma ko katono. Abunga shomo pakidio. Ngani na magezi. Ajason ke dachoa. Ai sende ke baba zani mama. Papa ke dato to ameti siri uli to somete. Mama nidikira unako omusomesa yangoba. Itu tenga para na bwe emwalimi rutango. Ngani mjibina chakunya. Ajaimo primary 4. Yangira mchibina yakwati Kaswabuli fuluma. Abote mabe Kaswabuli romaki. Bazali banemelero koleta sente. Imwa auri akakona menekesa ya ulisingi ulitosomete. Kakubekika nafisi kwawo. Ngandi kulira amaziga. Bako kutuka. Abunga nyoane na utaimonya Kyoto nore. Netukabali. Abunga dolo ne lwana. Mama yali awo kentuka. Aje itoto nena sore ngadolere. Chini mwana wangu. Nyobo ikakoko. Kimama bangoli. Erusiongo. Batani kokolira twembi. Aposage utaimonya. Bas akomao. Abunga sanga kine. Natandika kapitu dange ibiri. Abunga geo capital zikayare. Esoka kulima. Na sodita koru. Mama nge kugemere mbago. Kamenge emele. Efufu efumu. Daburi dabuwada. Na kumama. Kamele karailo ichan. Enkole ile. Iswama kyongo. Ano Kaswabuli swamweta mwavu. Kaswabuli mamera ilo ichan. Abana bange baida kulemera mu kwakemba na mandala. Ngoka ali kuvaga no kawulirisa. Epotika adu awiki nije kosoka le rai number 1. Opupo kijo roko jenye unane. Ayo kubiri. Capital yare. Kwaya. IPT bare. Mwai. Rai nge chokon. Ngayente.
Cho edara ikitu. Imbuzi. Akine. Enkoko. Akokore. Ebyenanga. Agaria. N'ebindi. Kada cheboro. Okusima kwange kunene ino. Aisima kera ne polo noe. Nimeka mbele kwenye mama mbameki. Oh. Kare mama. Sododo toto. Okusima kwange kunene ino. Epola isima kan noe. Kisongo ko yotini asini Bristolsi. Ara di balajo be jonge si ala ma depa. Abo bona bona esanu yawe ikunze. Munu kere lutejo ayala matepe jana jaya. Sene. Kuna ngina kumekuwa munga rebe. Hamu kechora kini kesi boba pakisaka. Ekingi watomera botomera wesanu yetinga. Eriko nene kikori kesi. Amina. Amen. Kadaga amen. Sinyo kuko wana amen. Mba. Kali niwe songe mama nokwa gana chaka sila katono. Nara idi. Kirma Kaduna, Kirma Kaduna, Hallelujah. Kirma Kaduna. Kuitaka guba mukisa kino ekibira buli kimu kiri mu kya mukisa buli muti gwali kubona muno gulina obulwaire n'omugaso gwabyo so ndikuja kweta baba waife atukobere ku ekiri wano then mama aide wano kutongoza kifo kino ku byobulambuzi eno bajeta aboluzungu ejja kuba Chaka Medicinal Herbal Forest Tourism Site. Mama waifwe mwene busogeno tukweyanziza okutusuulira omwoyo okututamu akanagansi tisobola kwogera nga anemereye kuba empewo yanaza bubi tisobola kwemerera nayogera nga kitwakola ekagulu
abaana abalambuzi baida baleeta sente abantu okukyalo batunda enkoko batunda ensuwa batunda emikeeka batunda ebintu bingi eno saiti eno nejja okuba saiti ya 38 obusoga ni saiti namba 38 era nombale mu kirowooza nga bwoli kuga nti omuntu wetawundi aliwo entry fees lidikoma nga ayenda okunjira muno musasuza gali tikikuyambako kuba tolitunda bulezi aye oli kutunda entry mwatakwa nga kunjira muno atawo asasula sente tikunjira bukire afuna obulezi yegololere eyo kirala ekyokubiri RDC this place is 8 acres. I want you to help this one to get a title deed because I think they don't have a title deed. From the Ministry of Lands that is carrying out right now registering title in lands throughout the district. Okay, so this one is a special one. The other thing, mpera nga bwe tudde hano ensi yonna ejja kuba nti kibira kino kiriwo onaaboka ali awo omusongo aidano gakati kwenda tuba muno ngati aba muno nganoga obulezi mwene ngajja ngakola money. So we need to help them to get vetted whatever is in this forest. It's very, very important so that no one steals this knowledge. Ate otakoberanga muntu formula yo omuwa bwaito omukobera formula kubanga adda kujja agitemu amagezi agitunda afune boda eningini so ze do that in front of the Ferrano. Patent. Bana mukubere ku mama omulira. Kwa ngoma soka. Obango ukera makuba kanga. Era muti kuno kola ina emirimu muno abantu baidai okuba nti mingi aye dirigi mingi kuti omuti kuno naikongo lyokemye eryo era lyona lezi kola kirala ekyo aye bokusikaku kuba bokuganga waire musuuda okwo kolera irala wabanga okumera kwensigeri denkukobe era bwe tibali kusewe ndikola obwezi zingirire nakuweerezaako oba ndikuweerezaako bibiri olikoba oti ebintu biri mu kibiramu amayina gaguno guno musitamu nokwo bwonfumba ebibuudu byako wano biganga endwaire kabondongo ebiwuudu ongera ino ku bantu obaana bano abatera okulwala nti inoni basekula ebiwuudu byako ebyo babaadaku ebiwuudu babisekula ati nibo kulandira gwako okonono yenaani eipongo kibaire kyenze tufune ku ejambiya Alfa kusali buno bagweta batya buno bafumba bufumba buno bagweta batya buno bagweta muwoleza ekinaani kino ebibuudu byako batoola kweri ekibuudu kyene kigabamukisa n'obulwaire bwonabwona kola buli kyokitumye iri nti oli maama wa akalulu abantu baita twasaba busabe era bakuba amasimu adamu nawe bale kuntwalaga ndi kusabira abantu abakulingiriza abakubonera omutima omubi naddala kyakayakira agala
ayakoti muliro likwenda kwakireko ikisado iboti maadi gamunanda gatakalira oboti bugwire bwamubidiba yenda omuntu aidanga yolinda akolata chaka aida kutanga woli ayakenga bwake obaide kulije ati koko aida mulike mumulike mwena akubati Binone biwonya kabotongo. Ombuli aliga msali. Oya bole ete kujambia yote mane bya alusasi byonda ole ete ko bamulete ano. Fukamirenga ibuiba ya maji gari gemba ya tiankire mana mwe kusatuka basirikale bidakutsa mutagama abana bebezo gari ya gari ya okuita kalini enda kijaba kupigana gana go ishiro ndara ati kifokironi kifuke cha byafwayo oyizawo no sabe kinko teko kisuna era tusabira nibo gani enyuma awo wafukamira ono natumule bigambo atumule bigambo ekyo sabiro teko kisuna oleto tuli kusabira nga wako bantu niwe amagero iranga botuma tina magero iranga aba kutuma tina magero niwe mwene nerina yedire yakitibwa tusabira ya magero ina bena ezili kumukusi mama bamwezeza ebikiseni birire bene mama abemulamu mama asobola okweba yabo bona bamutambulira ku mugongo kwe bamutubuteka kungabaira kumbali mama asobola okuva mu wangu seranga byali mu wangu sebo busogoni asobola okwemerera mu busogono nga bali emerende tusobola okuba nga tukamubona emirembe n'emirembe mama asobola okuba nga atuwangaza era nga kyona tumuwangaza tusobola okukingiriza mama buli kimu kyona era tutasobola kutuuka ku kosi mama nga bwayiye wano n'atuuka ku itaka lino Eliana Magero tusabaire yomulamu atalwala atakolaki atakosaba muntu atakolaki mama asobola okweyongerwa kwenkabi ebisobola okusinga ku wano gali laddo kabi mumwongereku from Uganda muno twatambula omuntu wajja e Belgium bakoba ati olubiri olwali lwa kabakana akani ayo kunjira musasula bamuli atule yali afanana ati yavalanga ati yasulanga ati amsubo so twakoma ati busogendo tulina ebya magero bingi bakobya lolo kyolugendo lwendiku lwa identifying bifo ebyaka ogata ku source of the Nile ogaita ku Itanda Falls ogata kagulu nebifo ebindi ekagulu twamala ku marketing amperano tuweza abantu kakakaga bakaido mwaka guno era omuntu ava Germany garuja kagulu yagema tukoveta yagola straight kagula jiri kuna sitika abe Japan abo mu America aba bona Uganda batandise okujayo le domestic tourism yone kusa ngekigendererwa mu kyale kye kagulu plan ya fiali nti abantu abo bwe baida tubajja kusula ijinda basule ku kyalo kye kagulu ali sabi abantu be kagulu nti ndi kwenda mulongosa amaka gaimu mumale amayumba gaimu gabe mayondo okwena kanabira bulungi akokuluya omuzungu tanabiranga kuluya experience yoke kunabira munaka ali omusana aidaka twana nabira kuluya ya sasula sente aizo kusasula $5 okusula mu numba eyekitaze ekimwengada ainga kiwali bulungi kiyondo yakwati na experience yokusula mu numba yabayiko ekyo ne yali plan yaife nga tweda abantu okukyalwa ekyo bakikole twayenda abakyala n'abaami bawumbe ensuwa n'ebintu ebindi omuzungu akwatya ensuwa eno bwedika bumugize njagitwala yagitwala mu America so ensuwa yaninemu nga kulegere sente ku kyalo twayenda twaitwenses nga kubitya tabula twaitweza kubali botres edebika kuba otuli kuchoba aye kubitya tabula mpulani galo okutambula bulungi so wenzo gera mperano ndiwe tawugera kagulu yetunda mwene duzi twalo unveiling Isenda Hill in Mayugi. We go there, Mukaboli, the site number as of Mukaga.
Twanduveringa 37 olusaze lwe Ronald Busano. Wagure abadada twakula ngaindaga nabo emerera obone mbale olusozi olinga wabona ebiso so ekyo nakyakwe wisakiriya society yetuvaku eya echaka chaka yetutumye site number 38 ngane yejokuba herbal medicine tourism site ekifo ekyo kya eka 8 abu muti bulezi so vile nga nsabya edition ayamba abantu okusoko bafune ekyapa basibe ekyapa kwitake ekyokubiri ufunana wifi bafuna pete tupanga omusonga kufana ngo tugire aba edition ne jya kumanya tugire bajya kumanya ekyale ekyo kiri mu iki bulezi omusonga de kudati amumu atwale emiti ejo yata liko kufuna sente so tulina okukola patent abantu baife basobola okukola ki protecting ebintu ebyo tusobola kukikozesa kyaife knowledge era kubye mwami nakani oyo tubakobera formula yo wabayendo boli sikoti bwa alisa aito nkobera ki ngaita internet ebyo tomukobera kyaife yo secret of formula yo so mwena utakobera abantu kimu ugaita gumizwe tubakobera umwe ya guru so ekena nakani okoni mwenda kuzima account ngabo tuse gairo with site number 7 mwenda abantu bazotegereza kusabye fulani tubone ngeke kiro aye ndetera abageni bandu ngemwakiririe ebiyo munzira byona kubisabiraku mutukulembere bizire kunonya mikisa mwagitira mu biso kubayiranga Lambozi okepanga yokoze bingiro nisikirida iferiro nikola ayo buziro binabo nisikirida nikwesiza kushobora kubanga tulisifula muzito yetagisa solo kubanga yetagisa solo ati bajapa chikutuko atete bajapa chikutuko tikabende tibajya alwala ali bakayemerera toka bo wansafa bajapa chedo kano bajya kongomoka bukongomoke okitegere basabo libajjabo tujabita mu speed ya kisungirizo lw'ensonga yeso eno ifa labu ya dipolosa baba ya kumasakwa ya sulo kumala weche ya kuna yomugola ya mulagala kwe ya muziza kwina kutali eyo na lwewa wale manatole kubaba Mama wanantolawo era niwe mwenu kiki songera omwana gabende mwenu iwe mama katukole mukatono kati weyogerera oje esebo twakwenda era twamala bali abandi bali kubya igwe mama ali 5 Levo. Mama mukaire. Go watiku monzita. Mama mwana mwana kwemba. Mama. Chambula bakulabi. Mama. Ezebu. Katogera luzungu kandi gulewo. Otyo. Wako kwa kemba mazima yabo otia katukesa ise mama ekatwogera luzungu elamba nakaja nti ezewo kitaka nicho chikali bala wekula wezege bituka vera usiliko waye otia usiliko waye ulikuwa bila kukwingile Mwana na namba ile liko wangu karibu yona. Ngani yanti wegulo ngatitaka nicho chida ezewo. Kitaka nicho chikalibala ezewo. Ate kitaka nicho mkaile Yudaya. Ngatide turubukambiro ezewo. Faza. Oje? Mama ngachida mu luzungu. Mangwago. Dota. Ayana mama kuita kuicho temba ile nyoko la bantu walikuomelwa. Mama ndi uli
mpulira obuwoomi mama ngaida mama ngaba ngacho yenaida esebo mugalinda mukazi ngayenaida esebo asibandi yena amira muluzungu mangwago mwito mukazi wamwe ta muluzungu umeleta Baba, ayamuzira angule. Walitegezati ngani ko batenda leri ku muluma. Kaiwe, ngamba kalibera. Don't worry. With the poverty of your father. You go in the fridge. Yes. And drink your kaudanga. Bongo. Mama karuna akasema yonide kulamseko. Yeseho. Mama olwalero birthday yange. Era ndikwenda ofala omukisa kuno bino ebigambo bikukoba muzungu. Kamikobe mu luzungu. Ndiwe lero kakase nchinize kolera kalibala package olinde. Olinde package. Oba ilo nswakize eyo. Oyogerire eyo. Ojo mama lero birthday yange. Yeseho. Era kampala ebigambo omukisa kuno okukoba ebigambo bino. Yeseho. Nti mama happy birthday. Thank you. My baby gracefully. Nibaganda bonabona babambire kongera kubajula mama radisi waife nisente waife wetalo kino nabatukabona mwe nasangalo kubanyingo olunaku lwa leero oba nsooke gaba bintu oba nsooke kwogera bano bana nsangalo kuba mukyalo kyaffe ky'obusiki ndidye tuli kampeyini ey'okwongera ebyenfuna mu maka g'abantu baife Busoga nga ku kulima n'ebintu ebindi tukwenda okwongeraku ebitonde Katonda byatuwa byetulambaliko obulambaale birungi mingi tuva mu Uganda wako tujja kukyala ku Zanzibar wajja mu mayumba ga bakabaka mbakaire wajja mu Belgium wavako bati kabaka yalinga ano yasulanga ano yatetukanga ano yanabiranga ano yasomera ano wasasula sente okubibona aye nga tulina ebyafaayo ebyamaanyi byetali kutumbula ngaobiseera ebisinga owulira source of the Nile ojja Uganda ja source of the Nile nga batuuka tebaide oba Itanda Falls One Bridge nga baidi byokka aye nga mu Busoga muno tulina ebintu bingi ogesa ewazigondo tulina site ya St. Gonzaga omutulizi batulaba kiiko emayuge yeneyo tulina site ibiri eya St. Mulumba abantu bagidi eya Hamilton yona tulijitunda kutunga aye nga biri muno bintu byamaanyi so twatandika kampeyini ey'okuyamba ebisaza twatusokera Budyope twatandika n'olusozi olw'Ekagulu endogerera omwaka guno gwonka abagenyi kakaaga bakaidayo titukalanga omuntu anina enoni ng'ali mu Amerika yakandi kujja mu Uganda aye nga Kagulu tali kujja Entebbe ajja kutuuka Entebbe avuge straight ajja Kagulu alina olusozi balukuba ekifaananyi ajja egula eryagale agolole pulaani yaffe yali nti singa komiti yaida twali twenze abataka b'oku kyalo ky'Ekagulu balongoosa amayumba gaibwe bamala amayumba gaibwe gabe nti omuntu abaijja okukyala tayirayirinda kutenduka waiga okukyala Ekagulu asola Kagulu mu nnumba Enondo ng'asasula $5 ng'omuntu w'Ekagulu wafuna $5 ezo nga ni minisita wa finance Kakindi wajja wagituusa wakola mani waba ni sente nga tulikwenda omuntu ajja ku kyalo kyaife bwetatumba ensuwa agule aje n'ensuwa agite munegolere Bulaaya emikeeka gyaife bw'ojja e Bulaaya emikeeka ganogalo ku mikeeka emikeeka gigula $2 aye agitole yagutwala ere bataba kyakwewuunya $2 lwazikola mu sente aye nga omuntu ali gano twafunyemu n'olwekyo twayenda ife tukola ebintu byaife
baide eno babigule so gabo mbako kabutuka mogerera yegera mwene twagayitaku Isenda Hill twakajayo ebyezi ebireji bise kansulator kandiso kujayo ile n'olusozi olundi lwemerera kuno n'olinga embale luli munankani omu obetaba tyaleetwaja asembayo site number 30 Busamu bw'oba ku lusozi okwo oli obona mbale ere bugisu so tule ebyokola bingi ino olwaleero tusoose ekyaka eriyo ennimiro ya eka 8 ekibira kya eka 8 buli omuti ogulimu guwonya abantu so ekyo batulabula bakiiti ate nibala bakikolako bakolako benti guno omuti gwa alisa guno gwa diabetes guno gwa kabotongo guno gwa kino byonna no biri awo so nviirewo nga nsabye RDC ono nti abayambe basiba ekyapa kwekeza 8 libengezera disamirako ekyokubiri nakuba tuwe tunamala tuja kuwandisa patent yaiwe Ministry of Justice ebintu ebiri omwo twampirana nga bwetugireyo abantu bayiza kubanga ntwabaereyo benda okwiga okubona ekireeyo tulaba tuli awo ng'omugezi angirawo ng'atandika kuwandika birimu ng'ajatunda so mbakobe nti omuntu waidano timukobera kikekimukobera nti kano kawunya ayi tomukobera formula tugaita guno omuntu ndigondo ayi bitumbako ebyo byaife secret life tugabayamba okwolesa patent ezo ntambere ndi baala bange ba Miss Tourism abakigulu muliwo ono w'ekigulu omuntu bwega okumakisinga bitu nayiga okumakisinga yange yenenda ono ni masi ono ni overall misusoka so buli sasa liliko omwana omulimu ogwe ku marketinga bintu ebyo so muna ojje tutandisa olwaleero oza kutandika okukola ebyo mwetamire